Okay, sisazongena ke. Lana ke bebezocela ukuvulelwa njengoba ubona ubaba lo asho ukuthi ufuna ukungena la abavulele bayanqaba ukuthi kuvulwe, right? Njengoba kuthiwa le ndlu le ilapha na eSandton. Ngokuthola ke komthombo ethembekile kuthiwa le ndlu yahijackwa njengoba ubona ke lapha na ke eSandton. Umnikazi wayo waye emaholidini ku-2022. No, ngabanga specific ngedate njengoba ubona lapha nephoyisa lingenela ukuthi liyongena ngaphakathi livulelwe. Abanga specific date kodwa indlu njengoba iseSandton kutholakala abantu bangaphandle abanga-registiwe ukuthi bebela eSouth Africa. Hayibona iyavuya. Yazi ngihlale eGoli kodwa eSandton angaze ngahlala. eSandton into indlu yayibukeka kanje njengoba ubona nawe ukuthi ibukeka kanjani. Kodwa njengoba manje itholakala isinje isishubhe ngendlela yabo abafuna ukukhokhela gesi njengoba kutholakala nemikhukhu eminingi ngaphakathi. Abantu bakhona bahlala eSandton kodwa indlu yabo inje ngaphakathi. Shothi umuntu beyazi bakunika i-address ehlala eSandton bafethu. Usisi lona njengoba ubona ama-room asedividiwe ngalendlela adividwe ngayo. Abafethu cha la bantu bengade ngilokhu ngisho ngithi uJacinta mina ngiyamsekela ne-Operation Dudu.